Pevačica Goca Božinovska sahranila je majku Radmilu, o kojoj se brinula posljednjih mjeseci u rodnom Kraljevu. Gocu je veoma pogodila smrt majke, a uz nju je sve vreme bila koleginica i dugogodišnja prijateljica Zlata Petrović, koja je jedina od kolega došla da isprati Gocinu majku na večni počinak. Zlata je kao sestra, ali sramota da se više niko nije setio. Vjerovatno će reći da se plaše korone, ali se ne plaše da pevaju po korona žurkama i idu u šoping, kaže Gocin komšija iz Kraljeva. Ne volim da zalazim u to ko je došao, a ko nije. Ja sam tu sa Gocom, ostaću dok se ne da prva subota, kako red nalaže, pa ćemo zajedno da se vratimo za Beograd. Mi smo jedna uz drugu i u dobru i u zlu, i tako će uvek biti, prokomentarisala je Zlata Petrović. Goca Božinovska je otkrila da su roditelji njene buduće snajke Bojane Rodić, Danijela i Bogdan htjeli da dođu na sahranu, ali im ona to nije dozvolila. Majka će konačno da se odmori. Od januara muku je mučila sa bolovima. Ne znam kako ću da se pomirim sa tim što je nema, ali šta da radim. Tu sam sa porodicom, mojom Zlatom. Prijatelji su htjeli da dođu na sahranu, ali rekla sam prije da se ne maltretiraju po ovoj kiši i prevaljuju toliki put. Također pevačica ni trudnoj snajki nije dala da dođe na sahranu, jer po običajima to ne valja.